iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, apay mo't dayjay aka anakam. Manipod na sumok na ti aginom iti arak. Nagbalin motten ang mamartag. Ay, huwan nga ron ba ng dungaw? No muna, takadwa na pa ni Paribadaw. Laklakayan ti barkada na nga ginom. Ay, ada pa'y kadwa na amay sa alalaki. Isaw, tinangisungsong kenkwa na. Uray mat ni Parikulas, bartek mat amaysa. Laklakayan matamay sa. Awan manak-nakem na. Imbis abagbagaan na dagiti dua. Isupay, ti ari-ari iti ara. Kanayon da siguro nga agsumlang ka ni Marituyang dukas da amabartek. Banang dungaw. Agungot ka kanima no agbartek ka. Ay, awan ti babae amaragsakan no mabartek ti asawa na. Nakarubwat kamat kwarog. Ingka kadi agpasada, wano ingka manen makiinom. Inak agpasada anday, tapno ada paginom may. Ti kadi pa naginom mo ti yor ornongam. Ay, kasanong adda balasang nga aggustoken ka no kasta kamay. Isumot lang nga isaw. Kwarugak iday. Kwarugak tulat taing ganat inggana. Ay, day tagalad mo ti kayat ko asawen, kwarog. No kastamlat ta amamartag. Ay, saan ka makaasawa? Apay nga di sa anak pa nga agbarbartay. Awan latamot ti mayat kanyak antay. Ay, saan mo mat ngamin nga ipasnag ti agaram? Kasanungay ang makaasawa ka. Dumteng to dayta, antay. No dumteng to pay Ay amangan no agbalaw kanto, laklakayan kagayam nga awan pay asawam. Awan lin na kayan iti asawa, antay. Addan to pay mayat iti agkubkub mo abalik bayan. Papanam ka de, Chep. Inak agpasada, kulas. Abay, di mo ipasada ti tricycle nga ipaspasadam. Sinublat damay, Chep. Adda ka no papanan ti aking kukway ti tricycle. Ay, intaman kit di uminom, Chep. Amangan no agungat ni nanang mau kan ti asawam. Awan maaramidan da, no nalpastan nga iminom. Bayan nyo pa'y tapasada. Intakit di uminom, Chep. Inta nga rodain. Kasapulan man ti karabukub ko ti paayos. Winchip, no saan ka makaraman iti arak, ay sos, aglaladot ka Arak ti mang paspasaran ta kanyak. Inta nga rudan. Awan mat ni tata ba dong akadwata? Kaslawan makitkitak ka ni Badong Mau, maray. Adda simurutan na kabagyan na maray. Padasan na kano ti makiusok. Makiusok? Anya nga iti usokan da. Mga ramid da kano iti usok iti unag ti daga. Adda kano maalad a balitaw. Jay makiusok iti balitaw? Ay, ang mga nuinton agawid ni Badong Mau kat addanton balitok yaw. Wano, ay, balitok to amin ang ipon na. Ay, nagkasaten ngay no addan tupay. Ang mga nuinto nagaway kat awan apulaws. Ginasat kanumo day jay maray. Wan matkit di maray. No swerte da, di ada balitok da. Ay nasaya at ano kasta, ngam no awan ay kat malas da. Kunak nga may nasaanan ang mapantag bangkag kamilaang ang napanlatamag. Kaya't namot siguro apadasan ati agbalitok, maray. Nabartak tansamatan. Chip, san pa'y numaybos ti kwartata? Mangipalistata pa iti ara kay ti agbambantay ti staur. Kunakon kay. Adda kayo dito. Sino day talakay, Chip? San ko nga amu day tanalakay, Inabartakan. Di nak mailasain. Siya tinataar ang Kapitan Inting.
Natar ka gaya ma. Kamamukla nga natar ka. Kunak no asino itayan tiyo may agam ambing. Sa anak nga agambing. Taadamat igatang ko iti arak. Kasta ka de. Gumatang ka nga ruda na iti pagsasangwan tayo. Ay kapuna. No problem. Alangan mat nga agtitin na likod tayo. No, ti malikod ka na kat itangat ko mamimpinsan ti arak. Saal, daga, saylang. Ay, una yan, Kwarog. Nabartag ka man ay. Sana ka nabartay, kagawad. Edo pa iti pagyanan ti arak iti buksit ka. Dandani di ka lang aroden makapag na. Ibaga masaan ka nabartag? Ingkakit maturugan. Ay, unay daytan nga arak. Anya launay ay atiraman dayta nga arak. Nagimas kan arak. Naglamuyaw ti ayos mao iti karabukob ka. Nga oray ipaturayaw ang mabartag kayaw. Sapay sumanao ka no mabartag ka. Nabartag ka kadimat kagawad. Sumanaw kamat. O di nabartag kamat nga raw. Mabartag ka niti saan at imimtimiti arak. Aya, mukbay, no ilamlamang mau ti uminom, no wanti makakit-kita, ha? Apay ko mga ilamlamang ko ngay. Basta jak kaya ti uminom iti arak, tada nga minakam ko, amaw ka makabartag. Apay ngarad ngay, ngaglaklako ka. Una yan tait suram si Kakulas. Tao ka kadipay. San ka dinalimpyo ti matam, nana? Di na ka din mabigbeg. Apay adamagam nga ino tao Kita man talupot mau. Nagilos ka siguro iti kapitakan, wano sa dinuditan. Naigalisak nga rudmat, natulid akpay, iswakas toy. Kasanon nga ino adda ng sarunukan ka abataw. Bayam nulagat tagpada kami nabartak iti day abato. Ay nabartak ka talagan. Mabartak ay amot ti bataw. Apay kumaasa na mabartak ngay, no uminom matiti arak. Ti maitulid abataw ti kunak amang sarunukan ka, saan kat ani bato a taaw. Ay, surun kaun! Kasurun mo ka dita bagim, tasang ka makawawat. Tasyak paikit din ti saan a makawawat. Ay, dita ka man langang! Kadwam ka di manan ni Kwarog, anapan nagbartag. Wan, kapitan. Sayag tadi kay May. Daragsak ti aginom. Madi, tinalabas a panaginom. Pangagas lang iti banog, kap. Liw-liwa tinabanog kunak manlaengan. Saan a pangagas iti banog ti arak? Nudikat, ad-adda, ang makaitat iti sakit. Kanya karutihan mo mapangagas iti banog. Alaman? Simple. Inana, ti pagagas iti banog. Aginana ka, tapno maikat ti banog mo. Saan ka nga agin inom ka iti arak? Makapadakas iti salunat. No nalabas, ti panaginom mo iti arak. Napahingarod nga ilako da. No makapadakas iti salon at kap. Adakan ka. No abuswam, ti uminom iti arak. Wano saan? Kwarog, di kay kaday mabaen? Pasaray agkuyog kayo kan Nicolas amapan uminom. Anya ko matipagba'inan, May?
Kat kwartami mo tigat gatang may antay. Kwartayo nga agpaiso. Angem nagalas ti aramid yun no nabartek kayon. Kas kaila agkumpare. Umapaldalaang. No kaya't na adi aramidan damay. Saan da nga rod akayat? Da kayo lang ti kasta. Ay, siyak pa'y kat ti mabainan. Anya ko matikabain ka? Saan ko matadaw-dawatin kadakwada ti pag-ininom ka? Ay, kasanon, nuga po iti kababartekyo, kat agdadakas a mapasamak kada kayo. Ay, as-asideg ti disgrasya iti nabartek. Awan ti dakas a mapasama kada kami, antay. Enjoy life ko na dangaraw. Naglumba ka no dakulas kan kwarog. Ay, nabarbartak da ngamin. Ay, tulungan nyo man ida, kapitan. Sa dino ti paglumlumbaan da? Ay, nagsakay da ka no itinuang. Sada si malug iti turod, kapitan. Anya? Ay, kaya't mo asawan. Naglumba da iti nakipat adalan a sumalog. Wan, kapitan. Nabaddakan tinwang ti saka ni Kulas. Ay, ingaraw daman nga rudan ti bartakdan. Ay, ni kwarog. Anya tinapasama kan kwa na? Iti nakadaanon da iti baba. Natnag, kapitan. Imbag atasaan na nabaddakan tinwang jubuksit na. Ay, unay ang dagit si abartak. Sige, tamang kita ak iti kadwak. Tamapan mi ida kitain. Agyaman ako na, kapitan. Ay na, dayjay akulas na talaga. Imbis a matulungan na kitirigat ko. Ngam saan mo, tanay na yunan namat. Adda kanu ijay dagiti dua abartek. Kuna kun kahit nga dadakas a mapasamak da. Kunak nga main asaan da asumang at ijay turod ta nabartek da. Impapilit dalat da. Ay, basta nabartek dagijay adwa. Riribok ti sapulan da. Sapay bumulbulod ti asawa ni Kulas iti kwarta tapag paagas kanaw ti anak da. Pero wisyo ti ammo dagijay adwa. Ay na, masurunak. Ay, kaasi ti asawa ni Kulas. Nanayunan ti parikot na gapoy ti arak. Ay, wen nga rod mare. Unay lakit ngamin ti rawet da iti arak. Ay, mangiramraman da. Masiguradaw ka masurun ita ti asawa ni Kulas. At dala nga rod parikot nan, ninayunan pa'y lang ti Bartek nga asawa na. Ay, no saan lang akaanakan ni Inteng. Ay, jak kumamot pagtaktakan iti panawan ni Kwarog. Kanya nga ta tinapasamak. Saan da nga ta napakaruan? Kuna dagiti nakakita, anabaddekan kanu tinwang tisakan ni Kulas. Ay, kat ni kwarog nga. Natinag kano kat nakadanon ije baba. Iswaday jay, nadunor. Ay, dayta tikunak nga itdan ti arak. Ay, pudno takunam. Ay, no saan daan na Bartek? Adayo kuma anagsakay da itinwang. Ay, anya ngay ita tinapasamak kadakwada. Ay, huwan nga rod, banang dungaw. Banang dungaw? Ti matuktor day jay. Asit ganta. Ay, isungag paiso. Ay, naggapo siguro iti ayan dagiti dwa. Ay, sige, tainak agdamag. Kalpasan ti ekre ni Kulas. Adda ka no fracture ti saka na. Ay, masapul ang masiminto. Ay, masiminto, kapitan? Wayne. Ay, agasem. Binaddakan tinwang. Ay, imbag taubing pa'y denwang. No ngay nataangan denwang. Ay, di pa'y narumak ti saka na. Imbag tasan ajeropa na ti pinaddakan tinwang. Ay, anyatan tilanganan no kasjay. Ay, delikado na, no di rupa na. Ay, amangan, no saanan akulas ti rupa na. No nairis, ti agong na. Apay kumamot asaanan akulas ti rupa na. Ay, si kamot. Ay, siyempre. Ado, ti saan ang makabigbig kan kwa na. No awan to ti agong na. Ala, mapantayo nga rudan, iti ayanda.
Ay, una yan ti kasta alangayaw. Ado ti benda ti rupam, kwarog. Nagsakit ti rupa kanday. Ay, nalaslas ti muging kaw. Imbag tabing kaw, tinaka ito paak. Saan abataw? Agyaman ka. Tasaan, ana ires de talugpap nga agong mo. Ha? Ay, kimarukot nga rod nga awan agong mon. Anya ngay ita. Saan nga minamakaawat day dyan, Wang? Ay, Pagsarsardang lang nga ruday, di pa ila sumardang. Natinagak lakit nga raw. kasano asumardeng, kat nakabuelo nga agtartaray asumalog ijay turod. Mabalin ayamat asumardeng adagaws. Basol day dyan, Wang, antay. Ay, saan mo apabasulan jay nuwang? Gapo iti bartekyo, naglumba kayo kiidain? Ita, addanda tarupam, loko. Anya nga ita kulas. Madala nga rod binda taro pa maun. Nasimento pa iti sakam. Kaslaki ti adig iti balay na simintaw. Salbag tumad da dyan, Wang. Kitkitaan na tao, baddakan na kitdain. Ay, no saan nyo asinakayan a pinaglumba awan day ta. Awan ang muna da dyan, Wang. Sika, ti awan ang muna. Intun kwan, inak gumatang iti arak, tagranak ka. Ay, huwan man kiti bakit. Iso ti inumak, tapno maap ti ut-ut amarikriknak. Ay, salbag ka kidi. Kastam lang arudan. Arak pa ilang ti adda di tapanunot mo. Ay, anya ti klase matao. Ay, nagngingina pa imot nga ti agas mo. Apay, manuti ko na ti doktor magastos dito yung ospital. Bakit? Nakagatang ka din iti agas ko. Ay, nagut-ot na ito'y nabadakan asakak. Ay. Inak pa'y mang diskitar iti igatang ko. Taawan matinted mo kanyak akwarta. No awan ti agpautang. O, kasanon. Ay, awan la ka din ti duldulin mo akwarta, bakit? Kasano ko mga ada na idulin ko? Kat awan matinted mo. Di mat makibarbar ka dati amom. Ay, hingka man nga rod umutang kinikagawad ko anang no ikan na ka. Tidakes, no saan nga agpautang? Ano sa mati ut-ut tas hugat mo? Agpakaasi ka, bakit? Naut-ut talaga to'y saka. No inornong mo kumatim barbartak mo. Diada kumakwarta. Ditakan, tinak agdiskitar. Ay, babawi ko na din nagururnong. Itataka sa pulak. Awan madadaan na mausar ka. Ay, babawi ka. Anya ngay itata itsuram, kwarog. Awan pa'y asawam, ngam ay nadait meten tarupam. Imbag no adda pa'y mailawan ken ka abalasang. Awan nga raw dantay. Naglaadak matain. Kasano pa'y amakarumak ita. No dim ngagkakuma iti pamagbaga. Asaan ka nga uminom iti arak. Ay, saan kumamot ang napasamak ken katikasta. Ay, nimot ngamin kulas ti patpatsyam. Ay, iso nga rod ngagpada kami na disgrasya. Isu nga idyanyo ti arak. Tapno mayadayo kayo iti disgrasya. Wanantay, sana na maulit. Diyak kayatin ti madisgrasya. Kayat ko pa iti agbyag. Ay na, kwarog! Saan adakis ti uminom iti arak? Nulakat saan analabas? Ngam sakbay na, kayat may manakablaawan ni Leticia Prieto Anchieta, dita Itiage Isabela. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon. Virgie Puglay. Musika.
ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, Junreb. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nagbara ti panawon. Saan ka unay nga umasidag kanyak ta nagbara ta bagim? No adal-alya, di kamot umasasidag kanya nga rod Ay, sus, anya day chay. Al-alya nga rod. Ah. Saan ka nga umasasidag kanya? No kaya't mau, inka agtugaw iji salas. Anya salas asasawam. Ay, agkumutak man langan. Sige agkumot ka. Ano si ka lang ti makaangot. No agparwar ka itinabangsit nga ngay. Nagalas kakidin si Kabadong. Nagalas ko na mita. Ng permiti sangit mo iday. No mabayag adi ka pasyaran. Ay, saan man at tila malawlawat mo si ka? Sinang sangitang kakidin. Saan kay day? Di ka pa'y makapangpangan ken makaturturog. Ay, saan na pudno day ta sasawam? Ha? Si kakidi mo. Uray lag pa rin tumang kay day agpakpakasi kanya. Yeah. Ay, Enteng, sa balit pay udmon. Ingka man agdigaws. Nagrigat lang arudan ti danom. Di guskit din ti ibagbagam. Ay, naangdod ka mga rod. Mapan kanto ijay waig nga agdigaws. Awanan ti danom ijawaik. Na. Narigat nga rod ti danom. Ay, nukas tamlaang Enteng. Ay, sa bali ti pagturugam. Ha, jak makaturog no naangdod ti kaidak. Inak agapon ita sirok ti mangga. Ta iso ti pagturugak. Na, agbalin ka ka din akas labilit nga agapon iti sirok ti kayo. Ha? Mayat ka di ti agkumot a maturog. Saka umutot tuyang. Sana kakasken ka nga umutot iti nabangsay. Apay nga rod adaras mo nga agpaypay ngay. Idi mutot ka. Di ka man. Ayon gayam, awanan ti danom ti gripo ta. Ingka kidi sumakdo iji waig. Ay, ada pa panak. Masapol ngayon naksibugan ti mulak. Tamangan no magangaw. Sikan ti mapansumakdo iji waig. Anya pa ngay no di kasta. Kapilitan asyak ti sumakdo Minangarudan iji banggag. Mayak tumangan dito Apa yan, Enteng? Ay, narigat mat abumbaan ti gripo. Nakidit ti danom na. Pag sidawam ka di pa dayta, dungo. Basta kalgaw kat kastamat. Ay, kasano pa'y itan. Ay, kapilitan ang mapansumakdo ijay waig. Ingka nga ron sumakdo Enteng. Anya, siya kapitan ti mapansumak daw. Gapo ka di ta kapitan ka. Kat di mo kayat ti sumakdo. Saan ka kadi nga agkasapulan iti danom? Saan nga ron na bagay ta kapitanak? No saan ka amapan sumakdo? Uray awan nga rod ti aglutluto. Ay, sikan ati mapansumak daw banang. Ay basta sa anak nga agluto, taawan ti danom. Uray awan ti mangmangan. Maray, mabalin ti makisakdo di tagripaw. Natyanan mo't ten maray. Awan pa'y pagdigos kaw. Kapilitan ang mapanak iji waeg. Ay, nagrigat kat ti kastuyan. Sapay isang ati danom no sumakdo. Tanababa mo nga rod iji waig. Imbag lakit din taada danom ti ubbog iji waeg. No awan ngay, kasano tayawn. Jay lakaadayo na ti question. Ngam kapilitan ama pandata o sumakdo ijay, takasapulang ka nga raod. Sige nga rod maray ta inak ijay waig. Sumaruno aktumot inton madamdama, maray. Saan kan nga urayon, tawan pagluto. Umuna akaw. Umay kakadimot sumakdo, manang tuyang. Iso nga rod anak kasusuunak iti timba. Nay, apay ngay, awan mo't karga na adanom day tatimbam. Awan mo tan ti agay ayos adanom iti bulo a pagtaytayaan ti danom, manang. Anya,
Ay, imposible nga awan. Awan, manang. Iso nga awan karga to'y timbak. Kasano nga awan? Ubingak pailaeng dita akon asumaksak daw. Ibagam kidan nga awan danom na. Ingkamot kitaan tapno mapanagnagam at talaga nga awan. Ay talaga at dumano na takitaak nupod naw tibagbagam. Naa, awan met nga agpayso ti danom nga agay ayaws. Ay saus, kanibusanan kadain tapat ti danom ket awanan. Ay pakawanan na kami apo ama nagbasaul. Saan kumapay nga agibos ti lubaw, ay jakpay kayat ti maunat. Ay kasyan na kami apo aman nakabalin amin. Ay, kanibusanan ng tilubong ko kumaray. Agbabawi kayo kadagiti basbasol yaw. Anya ka diti sasawumon, maray. Apay nga ibagam a kanibusanan tilubong. No awan meten ti pagluto ken inuman. San ka di amatayan ti taaw? At dapay mo't danom ijay waeg. Ingka sumakdua. Naggapuak nga ron ijay. Ngam adda nagpakita kanyak. Naha. Imbaga na nga awan kanun ti danaom na ibaos. Nakapangan ka ka din, iti makaulaw nga uang. Awan mo't uong ita, takalgaw mat. Ay nadidakto mga minpatpatyan. Imbaga ti nagpakita kanyak na ibuson ti danaom awanon. Agurigor ka ka de, marituyang. Nan, dapadapen ka man. Saan kamot anabara? Napay adi mo amo, ti sasawam. Tapno mapanagnakan nyo apod no ti ibagbaga. Mapan kayo ijay waig. Awanon ti danong kunak tumag. Hay, agawid akaw tayo nakagkararag. Ay, makain inumak ng mawandanam. Pwede kasi makdaw. Ay, matay tayon ba daw? Natsananon ti waig. Dahil tati ko na tinagpakita kanyak. Awan kanon ti danaom. Anya nagpakita king ka? Kun anya nga awan ti danaw. Hingka kiti sumakdaw. Tanabanugak ang naggapaw iyibangkag. Makitam ka day tatimba kay disdisaw. Naggapuak ijay waig. Awan ti danom nga agay ayos iti pagtaytayaan. Ay agring ka man tuyang no nakaturog ka pa'y. Anya nga awan ti danaw. Natyanan ka din tautak mau. Ha? Riingam tinakareain. Ay, ingka ijay waig. Tapno mapanuk na kam timbagak nga wanon ti danaom. Ay talaga mapanak. Tamakain inumak lao na yan. Ay kasyam apo ti asawak. Di na namo ti sasawin na. Pangrugyan ka da, hindi pa nagkabaw da itaw. Ipakalugong kung tupay kun katitimbang awan kargana. Like, awan magagpaiso tagay ayos adanam. Pudno ti imbagan ni tuyang ko eh. Pudno nga ta, nga da nagparangking kwa na anang ibaga. Akan ni busanan ti lubaw. Ay saan nga gulolbud ni tuyang ko eh. Ay delikadon sa amot ti mapasamak iti lubong ay. Ay apaw, kasyan na kami Ada kadilakom ama inom adanom kagawad. Awan mo tandanom ijawaeg. Pudno ka di ti imbaga ni Marituyang, anat siya ng tiwaeg. Imbaga na nga da ka no nagpakita, anang ibaga, nga awanan danom tana ibos. Siyak mo tinasabat na ijawaeg kagawad. Siyak tinang ibagakan kwa na nga awan danom, tanagapu ak ijay. Ngam awan na sakdok, taawan kat nga rod danom. Ay kunana nga min nga da ka no nagpakita kan kwa na, anang ibaga, anaibos ka no ti danom. Basta itay, nagsabat kami. Dinamag na no apay nga awan danom ti timbak. Imbagak nga awan ti agay ayos adanom iti salulog abulo, kagawad. Ay, itaman pa'y nga awan danom di tawae. Ay, kasano tayo no awanan ti danom? Adalakit mainom. Awan mo't parikot ka. Kahit kasano ti pagluto, saan ka amadanagan? Tadi mo parikot no awan pagdigos mo. Ang kasanon nga iti pagluto. Ilagto kitaan no puno ka awan danom ijawaing.
Saan ko mga into? Ingka kumaitan, taado ti makasapol iti danom. Okay, kas na lang nga kapitan. Sulbarag ti parikot. Ay, di ka man agsasaw iti di ka sigurado. Naibaga ni Marituyang nga adda ka nun nagparangkan kwa na anang ibaga, anaibus ka nun ti danom. Iso nga agbaliw kan, intay. Apay kumangay. Anya ti baliwak dungo. Day ta kinasadot mo ah. Ay, siyak paikit din ti ibaon mo nga agsakdaw. Kasano itan ngay paray? Kuna tinagpakita ka ni Tuyang ka, nga umadanin ti kanibusanan. Asinaw, ti nagpakita ka ni Tuyang mo, paray. Kasano nga amulay tanang ibaga, akan ibusanan ay? Ay, puno siguro paray. Tanay, naatyanan di waeg. Sigod kahit asaan amat atyanan di waeg. Na siguro makagapuan, no apay natsanan. Patpatsimit nga na nagparang anang ibaga. Sino kumangay? Apay, di ka mamati ka ni Tuyang ko, paray. Mapantay di waeg, tapno makitam ti kinapudnaw. Ay, orayan ak dito'y ata inak pa alan tibunin ka. Mapanta, apaman nga agsubliak dito'y, paray. Inak mangarot alayan di bunan ko, paray. Iawat mo man tay kaluban ko, Tuyang. Aday ta ti kaluban mo. Anum ti kaluban mo? Papanam. Ne, iawat mo ta kaluban, ngam awan mo buneng na. Kakaluban ko na mga main. Awan mo buneng na, idiin nala. Ay, baliwam ka diti kinakurang ti panunod mo, Tuyang. Kuna madanda ni ti kanibusanan, ngam di ka mo't agbalew. Anya ngay kumatibaliwak. Ay tay saludsod ko ti song batam. Papanam ko na. Mapan kami ka ni parinting ijay waeg. Mapan mi kitain ti danom. Nasaya at mo, tapno maimatangan nyo ti kinapod no ti imbaga. Nga da nagpakita kanyak anang ibaga, adandanin aggibos ti lubaw. Diyan nga rod bunang ko na, tamapang kamay. Ang mga numo na ni parinting ijay waeg. Naimbaga bigat yaw kukumaray. Mamati siguro ni Kapitan Apudno ti ibagbaga. Nga da nagpakita kanyak anang ibaga, adandaning ti kanibusanan. Maray, asino ka di ti ibagbagam ang nagpakita kan ka? Basta babae, isaw ti nang ibaga. Imay gimatang itay di asawa ni Juan. Imbaga na nagsabat kayo kano ije waeg. Iso ka no tinang ibagakan ka, nga awan agay ayos adanom ijay sa lulog. Awan kano timbagbaga na adan danay ti kanibusanan. No ka di awan danom, ada ka di pay agbiag alaman. Anggam sa bali ti kanibusanan nga ibagbagam, Marituyang. Nay, awan nga agpaso ti agay ayos sa danom. Iso apod no timbaga ni Tuyang ko, paray. Saan nga gululbag? Apo man ang nga asin. Ay, agora ka man. Apay nga na kasla naggaikan iti ngato ti bato. Kasla ada nakali. Agora ka man, ta inakitaan. Anya ka diti makitam dito, paray. Nay, ada nakali dito, paray. Agora ata ikatakman ti naigabor. Anya ti makitam ngay, paray. Ada met hos, ada ikali. Agturong ti kasamakan nga agpababa. Anya, adda host ko na. Nukasta sa napudnaw anatyaran. Wan, paray. Umay ka, ta surutan ta ti hos, no pagturungan na. Agbayad iti nangina ti akin arami dito. Para iti kadwan, kayat na, abuko na. Saan mo nga ibagbaga nga da nagpakitakan ka amang ibagbaga, adanda ni kanibusanan, Marituyang. Ay, isugayam nga wandanaw. Tada host ngayong kalida, itingat nga to na. Impaturong da, ijay fishpan da, ijay banger. Anya, impaturong da iti fishpan. Asino taking kuko iti fishpan? Win nga agpaisaw. Asino nga itakin ko kwa? Ay, napatpatag ka di titarakan na alamos, ngam dagiti tattao.
Namati kay laadagos iti warwaras ni Marituyang. Ngala, in kayo nagsakdaw. Inikat kong tihos ngayon paturong na dyan pispan. Ay, kunak laki dinupon no ti bagbaga ni Tuyang ka. Ay, salbag ka Tuyang. Pinagkintayag nakpay. Kunak, ano na tiyanan tiwaig? Sakbay nga giwaras kay ti damag, aba kapadanag. Pinkumpay nga muna Marituyang. Ay uwan, Kapitan. San kon nga ulitan? Imbag tanapan ni pare, hindi nga jay. Akin no saan ngay? Pinatik ko ti imbaga madanda ni kanibusanan. Ay, jaski ka Tuyang. Ay, sorry ba daw? Malain tangarod sumakdown. Awan mainom. Awan paglutaw. Ay nanatoyang. Narigat ti agi padamag iti damag ama kapadanag. Iso at tanang laeng nanatoyang. Ngamsak ba na kayat may man nga ipakaam mo. At aga kampay laang ita a Kapitan Enteng ket ni Sir Roger Refuerzo Ramirez. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Roger Refuerzo Ramirez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagbasid mo gaya, hindi bagas. Hapi adi ka na panimutang pay, kini kumarim ko anak. Mapadak ko ma, ngam na una akmat tinagbain. Apay, mabayin ka pa'y lang magkini kumarim, may. Kasanaw, no daduma kat sumanaon no adda umutang. Ado siguro ti imutang, adi nagbayad, iso amasuron. Amok pa yan, no daduma, nasaya at mag. Ngam no daduma, saan amaw-awatan ti ukali na. Nay, apay ngay, saan mo takas tayo day? Un nga raw, ngam kadagito'y katkas jay matang. Anak-wanang, yawat mo man tay may 1 kilong asukar. Sakbay ayawat ko. Damagak no bayadam, wano utangam. Sigurista ka mo ta. Ay rumbang lang. Adda ngamin mangibaga agumatang. Into nayawat ko, ilistam ko na damutan. Kasta ka day, kagawad. Sapay utang ko maday ta asukar. Ay, day tati paglaingan yaw, umutang. Saan ko nga utangan ijay ile, tilakok? Uresan mo nga inutang no ipautang mo kanya, kagawad. Bayadak mo't adagaws, no adda kwartak. Kasano, no awan pa'y kwartam. Maibuston ti asukar, ngam di mo pa'y binayadan. Ay, saan mo't kagawad? Anya, saan? Ada pa'y utang mo, na pa na bulan. Ha? Anya ti inutang ka, Kita, tanalipatan pa yan. Sardinas. Kadwampay idi ni Jipot. Binalon mo, idi adanapanan nyo ka ni Jipot. Nay, adda kamot dito'y sirok ti kayo itigid ti kalsada maray. Awan samot ni Kapitan. Awan da maray, ada seminar ni Enteng. Kahit agmay saka nga raw di tabalayaw. Adda ni Buyet, jay kasinsin ni Kwarog. Ay na. Maray awak ijay nga ubing no daduma. Ay, uray kas jay nalaeng. Nalakamot nga ibabaon. Ay tangdanak man nga rod amapan mangawit iti saba at baan ni Badaw, maray. Nuwen napigsa nga agawit day jay. Nabiskad nga mintibagina kahit. Gusto nga raw. Agpada kami kinibadong ko asaan ang makawit itinadagsag.
Makawit kamot lang iti saba, buyay. Wen, napong badong. Uray dua bulig. Asiwak Saan mo lang ata ang maibatan, di pagsalugan? Sana pong. Igalot ko na imbag iti asiw tapno sana matinag. Alang araw, taigalot ta, babay ni talupasi ti saba. Inayadam to nga idisaw, makadanon kay jabalay. Nakadumatan asabat iti nibayo, apong. Awan nga min ti bagas main, baraw. Anya nga iti koneksyon ti sabay ti bagas, apong. Ila ko may, gatang may ti bagas. Kasta ka di, apong. Ay, kasi kayo met. Awan bagasyo. Asino nga iti pangilakwam day ta saba, tuyan. San pa'y muta na loob? Tulungan nakit di nga agukays. Inakto ilako iti kabalbalayan. Imbag lang nga igatang ta iti bagas. Anya, kasano ko mga ilakaw, kitsan pa'y muta na loob? Iso nga rod at tulungan nak nga agukays. Ilutok a banana chips. Kunak man no naloom ta aramiden ta banana chips. Oray siyak iday, kunak no na loom. Saan mo't gayam? Kahit isong agluto kamay. Ay katun padasag mag, tainak ilakaw, bareng agswirtek. Malang araw, tulungan kang agukays. Nanatoyang, anya ka diday ta sinusuon mo? Banana chips, balasang kaw. Gumatang ka man, tapno at damit mako na aboy na manaw. Ay, aglakla ko ak ijay pagadalan. Gatangak lang ng tilakom, no agkaalaan ta iti presyo. Ha? Agpaisaw balasang kaw? Golpeam ti banana chips kaw? Wala na, basta mayat ti pan nakaluto na. Ikatwan nasarangsang kan nasamay. Ramanam. Alaak day ta nakabigaw at chips mo, nana. No napartak amala ko, agurderak manenkan ka. Ay na, nagmayatan no gatangam tilakaw basang. Sa anak ko ngagsursaw. Maray, apay day ta awit mo abigao. At dapay bayong nga awan kargana. Ay na maray, mapanak ko maagisorsor iti banana chips nga inlutaw. Ngam adamo ng gulpay, ila ko na kano iti pagadalan. Ay katswerte ka ano kasta maray, nakalako ka adagos. Wun nga rod maray, inak gumatangan iti bagas may kit ni Maray Kwanang. Mayat at talaga ti aglako iti banana chips. Mayat gaya maray, uray saan analoom, mabalinan alakwan. Basta naanos kalakit di nga agukays, aggalay kan siyempre aglutaw. Ang nagastar mo't iti mantika kan asukar. Imbaglaangan angam di awan. Parikot ko nga may ti igatang ko iti bagas. Isuan na pang kayo nagteba, maray. Wan maray, tineba may di malam, inlotok itay bigat. Kwarta itan. Bagas inton makagata nga, kini Maray Kwanang. Ay. Kunak man, no yung kagisorsor ito yung luto machips. Nalpasan a baday. Inak gumatangan iti bagas, imay ko la imbati ti bigao kan bayaw. Ay nagbiitay na nalakaw. Ginulpay jay aglaklako iti kankanun iti pagadalan. No kasta, mayat gayam ti aglutaw iti banana chips. Una, may mayat day jayang ngam jay mapan makikimkinutaw dita sirok ti kayaw. Ay, ukisan ta nga raw, dyan nabati adipay na ukisan. Ingkan tumanin ilakaw. Imbaglakit dahin, tapinadas ko tinagluto iti banana chips. Mabit gaya mapagkwartahan day ta. Maray, gumatangak man iti bagas. Gumatang wano umutang. Na, apay di mo nangag. Gumatang kunak. Saan nga umutang? Imbag yan alawag, maray. Adda ngamin mangibaga gumatang. Inton iyawat kaon, ipalistada maggayam. Ngam gumatang kunak mat. Day tati kwarta, hindi sokaon. Mano ay akilo tigatangam. Saan pa'y unay nga adua? Inton makalako ak, umayak tumanin gumatang.
Inton adda manen kwarta. Adaman damagak, Maray. Anya dayta, Maray. Ay, agdamag kalatta, Anya ka diti ko na ni Marito, yang alako na. Ay, nagluto iti banana chips. Inlako na, kat nalako na met adagos. Iso matlagayap nga da kwarta na. Saanan nga utang ti ibagbaga na kanyak, no di kat gumatangakman ko na. Nakapanunot iti pagkwartaan na, Maray. Ay, kasta tinasayaat. Ngamen, manipod ita, saan akong ngagpautang? Ay, kasanungay no awan kwarta jay tao. Agremedyo saan laeng amang namnama iti utang? Siyak mati marigatan no kasjay. Sabagay, no adda namnama enda apagutangan da. Iso adagos ti kamangan da. Nana, adda ka di pa'y maalak a banana chips? Ay na, iti kanayon ko apa naglutaw, na ibusmutin tinatangkanan asaba may basang. Ay, saan ka di nga dapay kamote yo? Adda mo basang, gumatang ka iti kamutay. Saan ko ang masangot ti agluto? Tada trabahok, Nana. Agluto ka iti kamuti chips, ta isumanan tigatangak. Mabalin ka di ba? Wen Nana. May mayat pa'y dayjay tauray basit ti asukar na, nasamitan. Kasta ka day basang. Wen Nana. Amin mabalin alutun nyo nga ilako. Lutun nyo. Kasta ti aramiden nyo, Nana. Mga ramid ka man iti chips istan di taigit ti kalsada ba daw? Chips istan. Anya dayta? Paglakwan ta iti chips. Bareng aggatang dagiti lumabas. Mala, mga rami na kiti basit akalapaw ken papad. Pangidiswam itilakaw tuyang. No kastoy asaan a makatrabaho iti bangkag tawan to daw. May mayat day tuyang ngam ti mapanumutan kin ni Marikwanang. Intonor to daw, agmulat ati kamutay ken saba. Mabalin magayam nga ramidin na chips. Wag, adumet gayam ti mabalin apakaaramidan ti saba ken kamutay. Antay, anya ti aribungbungan dagiti agtutubo iti batog danana tuyang. Anya dayjay ngagpaysaw. Ay, inakman kitaan. Bareng adda pagsayatan ni Jay. Ay, saan nga taan nakapanunot ni Marituyang ang naglako iti lutlutwen na chips? Chips? Wen, manipod rinugyan na ti aglako iti chips. Saanen ang mapanumot-utang kan ni Marikwanang? Kasta ka day? Wen, kwarog. Kanayunan ang makumikom nga aglako kan agluto iti chips. Ay, iday. Kanayon nga agpakaasay pautangan ni Kagawa. Nanatuyang. Isurudak mamit nga gluto iti banana chips. Nalakalaeng kwaraw. Ti amok iti ka naluumlaeng asaba ti mabalin nga aramiden a banana chips. Saan mo gayam? Aya? Wen. Kasano ti pamayan? No naukisamon ti saba, ibabad mo iti danaw nga dabasit sukana. Wano kalamansay iti duang oras. Apay ngay ibabad pa'y lang. Tapno saan ang umisayt. Ikatum ti danom na, sa mugalipon iti naingpays. Agaramat ka iti slicer, tapno agpapada ti ingpis na. Ay, kastagayam. Wen kwaraw. Ipritaw mo. No nakersangan, mabalin mo nga ikan iti asukar. Kasta ka simple? Kauwan, jay daduma, warakiwakan da iti asukar, sakbay nga adawon da. Nay, nawadwad mo tabilbilang ang makwarta ato yan. Ay katuan no idi kumapay ang napanunot ko ti kastoy,
Sa anak kumakanayo na mapanumutang kini Marikwanang. Dandan hindi mo pa kaya't ti mapanumutang ay, iti agangay. Una tagkusilap, wano agtayamudom, no kasjay ang mapanak umutang. Nadamot kit pagsayaatan, da nga inaramid na. Anya ko mati pagsayaatan na mungay, na ba inanak pa iti inaramid na? No di nakapinabainan, napanunot mo ka diti kastay. Anya kastaw. Tagluto Tapno madan ka lang iti kwarta. Ay, wanan niya. Ay, no pinautangan nak iday, ay katumot o tangaklat ta. Mabalain ajak nakapanunot nga glutaw. Naimbag abigat yaw kukumaray. Nay, mayat matiisam mo ita, Marituyang. Wen nga rod, Maray. Ada ka di rumbang amaamuan, May. Sakbay agumatangak iti asukar ken mantika, kayak ko ti agyaman ken ka Marikwanang. Anya ka di ti pagyamanam. Idi ngamin pinabainan nak, idi umututangak. Nakapanunutak nga agluto iti ilakaw, tapno madanak iti kwarta. Ay, pasensya kan, Maray. Naira na anapudot ti ulog, tawan mat ngaminan pagsakadak, tapanay mat utang. Ay, Kurt, adda nga rod pagsayaatan ti inaramid mo Marikwanang. Saan ko aninamna mga dagayang pagsayatan ti panagunget ko? Ay, dakkel aliksyon kanyak maray. Iso nga da kwarta kita, sana kon nga umutang. Ay, Kurt, dayawan ka Marituyang. Tanasaya at tiimbunga ti pan nakapabain mo. Wun nga rod maray. Tay nga ruga gatanga ko tay nakmanin agluto iti ilakaw maray. Wun Maray. Ay, di mon masango ti makimarites. Tadan pakakumikumam anya. Makimaritis akmatang apagbiit laang. Awan nga min kwarta no maritis laang taramidan. Yagmon tay gagatanga, tay nakadtrabahaw. Ay, wun Maray, mabiit laang. Dayta. Sige, Maray, babayaw! Bye, Maray! Imbag ta saan agimura kanyak ni Marituyang. Ay na, no saan mo pinabainan, saan anagnakam, Marikwanang. Good job, Nanatoyan. Pinagbalin mo eleksyon, ti pan nakapabain mo. Sikamat lang tinagnamay. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para itiradyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jun Red. May sabay asagot kada kayo, ti MTBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay ng estasyon. Agyamin kamay, kiting kay panagdangan.